Charshala kaisa pandani bisingti dalbidal bodol yakare 23 family ni 57 voter stromkha IPF de bodol ni bana ashala bodol ni bana ya fare borona lamjak sogoi ni harka pandaw manchang nai IPF de bodol ni adong rok Ashalo Korbuk Division, Boyragi Onchal Committee ni Luaji Mumbai Kaisa Pandani Bishingte Dalbidal Bodol Yakare 23 family ni 57 putar somka IPF ti bodol ni bana. Abon yagulo bodol ni bana yafare borno lamro sogoi harka IPF ti bodol ni adang rok asani pandaw manjaka Central Youth IPF ti Vice President te Korbuk Block Vice Chairman Pranab Tripurate Logio manjaka Central IWFT ni GS Kusumati Riyangte Atishani State President Rubendu Jomatiate Korbuk Division ni President Bagirot Riang Agosong. Pulau Hambai, sini media person dongno. Ini Shonibar 31 tarik Brigade 1 Regional Committee hekebo Onchol Committee by Songsajak Brigade 1 Committee holo sini joining ni Panda oro singmankha sini 23 family 57 butar bibino ya party yakarei bongno sini IPF tini bana ruwei bongno lamsungna haka oro bongno netritwe rwnai kha sini YTF ni Monjit Tripura bo tini simin yakarei sini IPF ti bana rong phaika tai kaisa Bishnu Mohan Jomatia bobo haino Tripura mothani kaisa member bobo suno yakarei tini IPF ti bai sorry Tripura mothai yakarei sungbe baksa tini simin samukhainani phaika tai kaisa ro mangka sung Komol Joy Riang Borok Netritwe Rwei sing Test Family 57 butar sing tini mangkha bono sini banani flag yakhorei bono lamsuina haka sini party IPF ni Korbuk Division President sini manganang Bagirot Riang hambai abe buskango phanya musungnai tono nin thani kokosar mutamto amono sini IPF ti 2009 ni simin jatini andolono tabai sing 2025 jora takuno sing jatini sateo samungkhai tongo sing sabo agam dino sing sinai jatini sateo jara dukarnai jatino agam dino boro jawab marinai amono kobongnai tabukhono sini IPF ni dorja khula sing jotono most welcome janugo sini IPF party wo bongno phainani bagai Korbuk Shimi Biplobni Kokthom Chini Khorang